Ni mu gihe ingabo zo ku ruhande rwa leta Kinshasa FARDC zisumbirijwe bikomeye cyane mu nce za teritwari ya Fizi ndetse naho biswe muri Baraka hakomeje kugenda humvikana amasasu atari make kugeza amagingo ngaya arimo aragenda aturuka kuri operation ikomeye cyane yaje kugenda ibagabwaho nyuma y'ibitero byaje kugenda bigaragara byinjanga muri teritwari ya Fizi bigabwe n'ingabo zo ku ruhande rwa FCM23 n'ubundi zifatanyije n'ingabo zo ku ruhande rwa MLDP twirwaneho kugeza amagingo ngaya. Haje kugenda hagaragara amwe mu mafoto ndetse n'itangazamakuru rivuga yuko uwo bise Dr Kaniki uyu ni umuyobozi cyangwa se perezida w'iri shyaka n'uyu mutwe wa gisirikare wa MLDP twirwaneho yaje kugenda asesekara mu nce zaho bise muri Minembwe nyuma yuko haje ko hagenda habohozwa n'ubundi n'uyu mutwe wa gisirikare wa MLDP twirwaneho kugeza amagingo ngaya, aho yaje kugenda aganira n'abaturage ndetse bakanumvikana uburyo ki umutekano wabo ugiye kuba wagenda ukazwa ndetse unashyirwa mu bikorwa mu buryo butoroshye habe na gatoya, n'ibindi bintu bigiye kugenda bikorwa hagati y'abaturage n'iki gisirikare cya MLDP twirwaneho mu buryo bwo kugira ngo abanyamurenge bagiye bajya mu mihana itandukanye ndetse n'abagiye bahungira mu nce zigiye zitandukanye zo muri aka karere k'ibiyaga bigari babashe kuba bagenda batahuka n'ubundi muri rusange. Tubize kuba twagenda turebera hamwe ibyaje kugenda agarukaho, ese yaje kuba yagenda agera ahangaha mu buhe buryo, dore yuko yaje kugenda aca muri humye izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition n'ubundi muri rusange zikomeje kugenda zimuhigira hejuru kutamubura. Turibuze kugenda nanone twitsa ku yandi makuru arimo aragenda agarukwa aho bise muri Paratodo Uvira kugeza amagingo ngaya bivugwa neza yuko ingabo zo ku ruhande rwa leta Kinshasa ndetse n'izi ngabo za FDNB z'abarundi zikomeje kugenda zirwana muri izi nce za Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Baraka nyuma yuko zibujije amahemo n'umutekano n'izi ngabo zo ku ruhande rwa FCM23 zirimo zirapanga kwerekeza n'ubundi muri izi nce za Paratodo Uvira ndetse naho bise muri Plaine de Ruzizi mu gutezayo n'ubundi umutekano muke n'imirwano itoroshye habe na ese byifashe gute muri Plaine de Ruzizi, nabyo turibuze kuba twagenda tubibavira imuzi n'umuzingo magingo ngaya. Nibuze kugaruka ku bindi bitero karundura, ibitero shuma byaje kugenda byibasira uwo bise Afande Emmanuel Sultani Makenga nyuma y'igitero kitoroshye habe na gatoya n'ambushi yaje kugenda agabwaho ku munsi w'ejo, ariko ku bw'amahirwe akaza kuba yagenda roroka ndetse amakompora bamuraseho nagira icyo amutwara cyangwa se ngo amuhitane, ariko akaza kugenda yibasira muri bamwe mu bajenerali na bamwe mu escort bari bamuherekeje kugeza amagingo ngaya, bakaza kubahita bakahita babigwamo n'ubundi muri rusange. Icyo gihe urwo rugendo yari arimo rwari urugendo ruva aho bise muri Kicanga Masisi centre yerekeza muri Rubaya kugeza amagingo ngaya, naho turibuze kuba twagenda twitsa muri aya makuru yacu bivuga neza yuko imirwano ikomeje kugenda ibakarundura, aho komeje kugenda humvikanamo imbunda ziremereye ndetse n'imodoka zo mu bwoko bwa burende na za mashini gane zikomeje kugenda zirasana ku mpande yombi kugeza amagingo ngaya. Bivugwa neza yuko abaturage benshi bo muri izi santere za Rubaya aho bise muri za Kazinga ndetse na za Ngungu ibintu byaje kuba byagenda bikomera ndetse abaturage batari gusohoka mu mazu abenshi babashije kugenda bahunga bava muri izi nce zikomeje kugenda zigaragaramo imirwano ikomeye ku buryo butoroshye habe na gatoya. Namwe mu makuru tujye kuba twagenda tubaramburira, rero nyamuneka nicyo usabwa wowe no kubana natwe ugatera agatebe ukumva imiripuko tukuzanire ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi nkushimira wowe wakanze subscribe ndetse niba utarayikanda nyamuneka kanda kuri ako kantu kameze nk'inzogera ndetse naho handitse subscribe kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubona ibiganiro n'amakuru yacu tugenda tukugezaho buri munsi ibihoraho yibanda kuri politiki, umutekano na diplomasi muri aka karere k'ibiyaga bigari, ndetse unakanda kuri ako kantu kameze nk'igikumwe ka like kugira ngo tujye dukomeza kubana neza atanu kwa atanu. Reka twanzikire aya makuru yacu ahangaha muri izi nce za Minembwe, teritwari ya Minembwe. Amakuru akomeje kugenda n'ubundi aturuka muri izi teritwari aravuga yuko perezida w'uyu mutwe wa MLDP twirwaneho kugeza amagingo ngaya arimo arabarizwa ku butaka bwa teritwari ya Minembwe nyuma y'urugendo rutoroshye cyane. Bivuga yuko yaje kugenda aza muri helikopteri cyangwa se indege ya kajugujugu, aho yaraje n'ubundi kugirana imishyikirano ndetse n'ibiganiro mu buryo bukomeye cyane na zimwe mu ngabo na bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya MLDP twirwaneho ndetse n'abandi bayobozi bo ku ruhande rwa FCM23, dore yuko imirwano ikomeje kugenda irimbanya muri iyi
muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'imirwano yaje kugenda ikomera cyane, hakaza kugira abasirikare benshi babigwamo, bivugwa neza yuko yaje kugenda atanga impozamarira ndetse anahumuriza muri bamwe mu baturage bagiye baburira ababo mu rugamba rwaje kugenda rusakiranya izi mpande zombi. Kuri ruhande rwa twirwaneho AFC M23 ndetse n'igisirikare cya coalition kirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa muri rusange. Ni imirwano yaje kugenda yumvikana mu minsi yashize, nabyo rimwe mu biganiro twagiye tubagezaho, ariko kugeza amagingo angaya ikindi kintu gikomeje kugenda kivugwa nuko uwo bise Dr Kaniki n'ubundi uyu perezida wo ku ruhande rwa MDP twirwaneho yaje kugenda asaba muri bamwe mu banyamurenge ndetse n'abandi baturage bari bahoze batuye muri izi nce za Kivu y'Amajyepfo, muri za access aho bise muri za Mikenke, teritwari ya Minembwe muri rusange, yuko batahuka yuko kugeza amagingo aya rwose umutekano waje kugenda ugaruzwa n'izi ngabo zo ku ruhande rwa twirwanaho ndetse na FCM23 kugeza amagingo aya. Reka tugaruke ku rundi rugamba rukomeje kugenda n'ubundi rwumvikana muri teritwari ya Kivu y'Amajyepfo kugeza amagingo aya, muri iyi zone ya Kivu y'Amajyepfo aho bise muri teritwari ya Fizi. Bivugwa neza yuko ingabo za FCM23 zaje kugenda zisesekara n'ubundi mu marembo y'aho bise muri Baraka kugeza amagingo aya. Ibintu byaje kugenda bihindura isura ku ruhande rw'izi ngabo zirwana kuri leta ya Kinshasa, FARDC ndetse n'izi ngabo za FDNB. Bivugwa neza yuko zitarebye neza mu masaha make cyane zaba zakuwe mu birindiro byazo, bikurikije yuko aho bise muri Amura cyangwa se ububiko bw'intwaro za gisirikare zari ziherereye ahangaha muri izi nce za Fizi zaje kugenda zishimutwa ndetse zinigarurirwa n'izi ngabo zo ku ruhande rwa MDP twirwana ndetse na FCM23 kugeza amagingo aya. Ni ukuvuga ngo nyuma y'urugamba rutoroshye habe na gatoya, byavuzwe neza yuko ejo izi ngabo za FCM23 zari zageze mu birometero bike cyane uvuye ahangaha muri izi nce za Baraka. Izindi ngabo zo zari ziri ku ruhande rwo kugenda kugota Amura cyangwa se ububiko bw'intwaro bw'izi ngabo zo ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abasirikare bo ku ruhande rwa FDNB. Biza kurangira habayeho kurasana mu buryo bukomeye cyane, ndetse abenshi mu ngabo zarwanaga mu kurinda aka gace ka Amura cyangwa se ububiko bw'intwaro biza kurangira babirasiwemo, abandi bata ibyabo barahunga. Niko kuba FCM23 ndetse na twirwaneho baje kwita bahagota ndetse banahafata bugwate kugeza amagingo aya. Bivuga yuko ubwo bubiko bwari burimo amadrone asaga 35, intwaro zo mu bwoko bwa burende zisaga 15 ndetse n'amasasu menshi n'imbunda zo mu bwoko bwa 12mm 16mm ndetse na za machine gun n'amasasu yo mu bwoko bw'amakompra. N'ubundi muri rusange byagiye bifatwa no kuri ruhande rwa FCM23. Urabyumva rero, ayo namwe mu makuru ashimishije ku ruhande rw'abakunzi b'intare zasaramwe kugeza amagingo aya. Bishoboka neza yuko uru ruhande rwaza kugenda rwigarurira n'ubundi izi nce zo muri iyi teritwari ya Fizi ndetse na Baraka, bakaza kuba bagenda bahigarurira, dore yuko hamaze igihe kitari gitoya izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition zigaragaza gutsindwa biteye ubwoba kugeza amagingo aya. Tugaruke ku rugamba rundi rutoroshye ndetse n'amakuru adashimishije yaje kugenda yumvikana mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo, aho byavugwaga neza yuko obise Afande Emmanuel Sultan Makenga, generali wo ku ruhande rwa FCM23, nyuma y'uko atabajwe cyangwa se yiyambajwe akajya kuri komandinga urugamba rwari rumu ruragenda rubera ahangaha muri Rubayano. Nanone kugeza amagingo aya rugikomeje, byavugwaga neza yuko ingabo zo ku ruhande rwa FCM23 byasaga nkaho ibintu birimo biragenda bisubira inyuma, ndetse izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition zirimo ziragenda zisa nkaho zibescapinga zibavana muri izi nce za Rubaya aho bari bakambitse, ndetse bari bamaze igihe kitari gitoya bakontorora muri aya mezi ashize, nyuma y'uko bakuyemo n'ubundi izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition. Bivugwa neza yuko yaje kugenda ahita afata imodoka, aho yagiye n'ubundi muri cortege cyangwa se muri convoy y'imodoka zimuherekeje. Ni imodoka bivugwa neza yuko zahagurutse ahangaha mu nce za Canga, ari imodoka enye zo mu bwoko bwa Land Cruiser Parado, zije n'ubundi kujya
ziherekeje uyu afande Emmanuel Sultan Makenga mu kurekomandinga uru rugamba, aho imodoka z'imbere zari zirimo abesikoti be, imodoka ebyiri, we yari ari mu modoka yo hagati ndetse n'inyuma yiwe hari indi modoka imwe ivuga neza yuko zari imodoka zisaga kuri enye zose hamwe, aho yaje kugenda agategwa mbushi ndetse akanasirwa mu nzira mu buryo butoroshye habe na gatoya. Nyuma y'iri raswa rikomeye cyane, imodoka ebyiri zari inyuma zaje guterurwa n'amakompora n'ubundi y'izi ngabo zo ku ruhande rwa FARDC zari zabateze ambushi, abasaga batanu muri bo mu besikoti bari bamuherekeje bahita babyitabiramo Imana mu buryo butoroshye habe na gatoya, ariko ku bw'amahirwe imodoka yari imbere ndetse n'imodoka yari arimo zibasha gucika iyo ambushi nta kibazo kibibayemo, dore yuko ahise akavaringwa mu buryo butoroshye habe na gatoya, abandi basirikare bakaza gusigara barasana n'ubundi n'izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa mu buryo butoroshye habe na gato. Uyu nguyu Emmanuel Sultan Makenga nyuma yo kurokoka ndetse no gucikishwa ahangaha muri iyi ambushi ikomeye cyane yari yaje kugenda ategwamo, nibwo yaje kwita yerekezwa n'ubundi ku mirongo y'urugamba ndetse n'ibirindiro byabo biri ahangaha muri Rubaya n'ubundi, aho yari agiye kugenda ari komandinga urugamba, aho n'ubundi ibintu byaje kugenda neza ku rugamba, bakaza kuba bagenda basubiza inyuma iyi aduyi, izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition abarundi aba wazalendo, bakaberekeza aho bise mu nce Zanzibira mu misozi n'ubundi iyo hangaha muri Zanzibira, kugeza amagingo ahangaha bivugwa neza yuko rwose imirwano ariho yaje kuba yagenda yimurira, ariho imirwano ikomeje kugenda isakiranya, bivugwa neza yuko n'ubundi izi ngabo hatabayemo gisibya azaza kugenda zihakurwa mu buryo butoroshye habe na gatoya. Reka ushimire wowe twabanye nye muri aya makuru yacu, nagushimira wowe wakanze subscribe, kandi niba utarayikanda mwibutsa kuyikanda kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru yacu n'ibiganiro tugenda tukugezaho byibanda kuri politiki, umutekano na diplomasi muri aka karere k'ibiyaga bigari n'ubundi muri rusange. Ujye no muri comment section wandikemo comment yawe, turi kumwe neza 5 kwa 5. Ujye no kuri ako kantu kameze nk'igikumu kandeho ka like kugira ngo recommandation zizamuke, amakuru yacu abashe kuba yagenda agera ku bantu benshi. Njye wumvaga ni Mr Oze, ciao ciao.